saken tuhu mana guru jeneng pianak babon ulian pesanjel pesanjen bisa babon uring anak ibu jani mapan bapu sing lah ade warane ane anggon kelini dewa sekonden ne bapu mati ne ade pitutur utama rasa yang sana sepanjang pertama tingkah ayu kepratnyanan kaping kali sugih brana kaping tiga kaping papat gebabeci dadi jadma tebuatan dasarin ban hidup suci